fine. So why don't you have a white shirt? Same like them. Because of the size. It's not like you fancy Nike and you don't want to wear their shirt. Because sometimes that's what people do. They come here, they've got attitudes, they want to wear the Nike brand. Then they say it's a size thing. I mean, surely there must be a size that can fit you. Take it up with the guys who organize the golf. But I mean, sir, now what is wrong? Why can't you look the same like all the Because others? they gave me a size large shirt, my friend. They don't have medium and small. They didn't have. Like I said, take it up with them, not with me. Because I can see you very, you're accustomed to Nike And stuff. it's mine. You know? And it's mine, and I'm wearing it. Yeah, but this is a I'm here to sponsor play. I'm day. here to play, my friend. Thank you. It's a sponsor I'm day. here to play. Thank you. There's probably a Nike driver also. And is it yours? There's a Is it yours? What's the issue? Really? No, let him just tee off, sir. Let him just What's tee the off. issue? You already started before you could. It's just a white shirt, so you Do do me a your favor and job. just shut up. Listen to me. You already upset the man before you can play his game. See, I've paid for this shirt. Yeah. You Right paid for it, do now, what you want. they didn't have a size shirt, But it as looks- he told you. Looks Now, like you want to be branded no. Nike. And There's how does no it such affect thing. you in any There's no way? such He's thing. probably How driving does a it affect nice you in any way? fancy car also. So what? Again, how does what it has to do with you? Is it costing you money? Are you paying for any of this? Apologize. Nothing to do with sir. you. No, I apologize. Is it the Nike ball? So you're Friend, calling do me me a a favor favor. and shut up. Apologize for that. Falling behind now. Well, if you didn't upset us, we would have been gone already. Just one practice swing, sir, not two, please. You own this course, okay? So really, you guys are You falling own this behind course. now. If you had shut your mouth in the first place, we would have been gone. Ah, that's okay. That's okay. I thought it's way left, but it's coming back. Can you even fucking play this game? So, but look at this club of yours. So I really apologize for that. Can I buy you maybe a beer after? Don't talk to you, please. Because Just do me a favor and shut up. I will lose my job if yeah, you've yeah, got a please. complaint. Please, sir. I'm definitely going to complain because golf is a very serious game. I don't care what you're doing, whatever the you're No, doing. this is I'm golf. just The course I don't give a shit. That's right, sir. Right. Can you see the hidden camera there? Thanks for that, Leon sister. Thanks for that. Sticker for entering. You always park here. I always park here. Yeah, but the sticker. No, you can't What put. sticker? Where do you come from? What sticker are you talking about? I'm from the building security now. Well, I'm working in the building. But and you I'm don't have parking a sticker. There's no sticker. There's no sticker Don't hit here. on my windscreen. Why are you hitting on my windscreen? But where's the piece of paper here? There's no piece of paper. I use my cards to get in No, here. but this car, is this your car? Yeah. But where's the sticker? Why are you hitting on my windscreen? Because there's no sticker. Just hit once more time on there. Hit on there. I'll get your You house must for put you. the sticker What sticker are you talking for about? entering inside here. Nobody told me about it. You're not reading your email. You must take your phone and read You your phone emails. You can come in. What company are you from? RBS. Oh, but then I apologize. It's only for the other people. But then you must get your facts right. Don't hit on my windscreen. But you must read with the glasses. You must read with the glasses. And why you taking my No, but I'm just trying to Why be you taking nice. my glasses? Elf. Yay. No, but don't eat. Yay. My tooth is sore, this one. Your tooth is sore. Yeah. Your tooth is sore. But I've got karate also. Right, okay. Karate is a moer, man. Okay, but please don't don't. You don't hit on my But windscreen. RBS can go in. RBS can Only go in. people that's not RBS. It's My only broek them. is itself, you- But don't, you- please, you- sir. you- Please, sir. you- Please you- don't. you- Don't do you- that. But don't do that. In your moerskop. But don't do that. Sound, you don't hit on my windscreen. Do you hear me? But are you management from RBS? No, I'm not managed. I'll buy you beers. Beer How many now. beers do you Keep drink? your What do you fucking- drink? Hey. What do you drink? Okay, but can you see my camera there? Can you see my hidden camera? My name is JD Haynes, you've been pranked. Moer is, man.
jou naam? Ismail Isaac. Gee my gewoon nog iets man. Ek het geskrik. Ek is iemand wat mense bang maak, nee, maar toe hulle syne so kwaai skrik, het ek naderhand gedink we need to pull the plug. So, don't want to embarrass you in front of your customers, but if you keep on playing like this today, my whole course is going to be slow. Do you've got a handicap? What is your handicap? Ons mag nie golf speel. Mag ons nie speel of nie? But do you've got a Ek vra handicap? vir jou, mag ons nie speel of nie? Yeah, but you're wasting your time and you're embarrassing. So daar is kak as ons mag nie speel. Ek het betaal om hier te speel. Yeah, but you're embarrassing yourself. The way you play, I mean, your partner, this man shaked his Ons head. betaal om hier te jol of wat? No, Don't start with that. begin nie, okay? Peter, just send me security. What's your Yeah. name? What is your name? What is your name? Nee, maak nie saak. What is Yes, your as name? ek een kak shot het. Did you see he's bumping me, this man? Ja, ek gaan jou f***ing weer bang. All right, Peter, just send me for Tonga and Durant, please. Okay. need more. So Hey, what I'm going to listen do here. is I'm going to get it in writing Listen here. because they will Listen, sign listen for here. it. Luister hier, as ek listen een here. kak Just shot het. listen here. As Yes. ek een What kak are you shot on het, dan this wil jy alles kom op. What are you on this course? This man attacked Hang me. on. Could you see Keep that? quiet. You Weet know jy wat about is it. attack? Moet ek jou wys wat is attack? Jy het hom Moet ek jou geprobeer. wys? Moet ek Hey, jou wys? You welcome and then we're going to go. I'll put it in writing Hey. and we're going to go Maar luister, straight jy away. besig om Ons hierdie hele Marshall, dag op luister te... hierso. Jy's besig om die dag op te Ja, Omdat exactly. hy die bal uit op bounce reguit geslaan het, nou het jy 'n probleem daarmee. First of all, Luister vir sir. my, luister. Yes. Nee, jy's Ek nou dink besig jy om moet te iewers push. anders gaan kak soek, want jy het Ja. met ons Die voor ons vorige kak I'm the gesoek. course marshal I here. don't give a f*** wat Sakkie jy. van Sail. Sakkie, ek winnen van Sail. Okay. Dis 'n reguit dryf wat hy geslaan het uit op bounce. Dan wil jy hom vertel hy dryf soos 'n You guys must, you're now 7 minutes behind. you because you're keeping us behind you. Ek Hoekom dink ek jy een moet vir die kak bal shot So afval. I'm waiting for security. see us? We will, Did you we see will us in the talk with previous you. shot? We will Did you get it see in us? writing. Hey. Sakkie, luister vir my. Sakkie, speel. hele Bring dag jy om hom op voor. vir Jy's 'n probleem hierso. Hele dag kom op vir dit. So. Jy kan nie voor gaan ons nie kak met ons. Jou man. Ja, dis van 'n daai. Weet jy wat? Ek kom op sommer na huise. Ja, ek gaan nou. Dink jy ons slaan so ons wil so slaan? Nee, ek gaan Hè? Dink jy ons wil dit so slaan? te slaan. Ek gaan hom Dis mos onnodig. Ja, wag Maurice. Dis onnodig my man. Now that's the way you play, sir. That is a tiger line. That's the right line. But the way you hit was not. Sakkie, Wil jy nou aangaan? luister vir my. But you Wil jy can nou play. aangaan? I can see you can play. Okay, nou wat is die Jy het 'n verskil? verhouding. Wat is die verskil? I was friendly, sir. I was Nee, jy friendly is from the Friendly beginning. Sakkie, moenie laat ek jou bestuur gaan sien nie. No, please don't do that, sir. I've got a warning against my name last week and they will fire me if gonna you get go a- and Relax dan. Okay, relax. Jy is nou besig om te soek hierdie vorige aan ook. sê jou nou. Ons is hier om die dag te geniet. Ons is nie om golf te Bal reguit om 'n keer 'n bounce uit om wil jy hom kom vertel. Look at that. He's using an iron. So here. what? Leave him. He's playing with us. Luister hierso, mag hy speel met wat hy wil. Yeah, but he's just going to hit it short here and he's going to waste a En lot wat of daarvan? time. Wat daarvan? Because you can play, I can see that. Wat is die verskil? Ek nie kan speel nie. Rather Dink jy take, ek is hier vir but you must take this. Look at this with a big head. Fuck. Yeah, how The I big play head. with it. Do you play golf? No, don't play golf. No, gaan I vang can No, see don't play that. golf. Nee, jy's nou That, besig om that's die hele dag op much better. Kom ek wys jou hoe speel ek met hierdie stok. Jy is besig om die dag op te Ek wil hê ek moet met hierdie stok speel. Lag nou vir my as ek hierdie ding op af met hierdie stok. Watch. Sakkie. Watch. Jy wat putting lessons nodig het asseblief. Watch. Ek kop af met hierdie ding as jy Always swearing like that, sir. Ja, He ja, is. nee, hy is so. hy so ja. Is natuurlik 'n spraakwerker daai. Look at that now. You see what I mean? Is that? Maar hoekom dink jy speel hy met die ding? But that's what I'm saying. So you shouldn't be here if you can't play golf. You know, do you've got an handicap? That's the question. You know, do you've got an handicap? Okay, luister hier, kom ek sê Take a gou ball vir and then you play. Where's that Yeah. other gents? What's his name? Sir, can you just come Luister here, hierso, please? luister, jy's nou besig om ons dag op te But please, sir, just Luister wat ek jou nou sê. Luister wat ek jou nou sê. Yes, sir. Jy's besig om ons dag op te Ons is hier om golf te speel. Daai gat wat daar is, het ek gesponsor. Can I Ek, buy you a luister, beer? luister wat ek vir jou Yes, sê I nou. listen, En ek's sir. nou want jy gaan nou aan. Jy gaan nou aan vir Cancel the security. jy beter want ek gaan vir jou sê en hulle nou. If I cancel, you won't do that to me. Ek gaan jou al oor maak But if you look at my hidden camera,
Ja, well done. Jy weet maar hoe. Jy sê eter. Ja, hier is ja. In my kamera dan sê hy, Elfingo, ek is gevang. Elfingo, ek is gevang. Sorry man. Wat is jou naam? Sê net, kan nie hoor nie, my oor Karel. Karel, jy lisensie vir die wheelbarrow? Het jy papiere, meneer? Ek gaan hierdie saai toemaak, hoor. As die man nie papiere het nie, dis vir my gevaarlik. Jou safety hat, wanneer laas is hy getoets? Gekalibreer, getoets. Haal af wat ek sien. Jy net een kant hier, so asseblief tog, dit is net klaar werk. As jy 'n baksteen op hierdie ding val, nee, val hy 'n gat hier in. So hierdie ding is nie aanvaarbaar nie. Ek wil hê vir my aan ene kry, hoor. Vra vir die management 'n ander haat ek. En dan wil ek by jou weet, waar is jou papiere vir hierdie wheelbarrow? Wanneer laas het jy gekyk dat jou bestuurlisensie vir die wheelbarrow goedgekeur is? Het jy papiere? Hou vir my vas dat ek sien. Nee meneer, kyk hierso. Jy buig so, jy gaan jou rug beseer. Hou vir my die rug hol, sak in die bene. Sak in die bene, nou vat jy. Meneer asseblief tog, ek gaan net een keer hierna kyk. As ek dit weer kry, gaan hierdie site toemaak, hoor. Daarop kyk my daar, sien jy my kamera? My naam is JD Heinz, jy's op my nuwe show, dis net te grap. O nee, sorry. Baie net daar. Dis ek nou 'n bietjie onrustig, ek nou nie. Ek moet daar op kamera, I'm sorry. Ek maak dit vir jou, hoor. Dankie. Ek is goed vir die tyd van die parkeer hierso. Dis 'n VIP parkering, gaan jy binne in die winkel koop of wat kan jy maar. Ek hoop dis nie net een sakkie of twee nie, dis 'n trolley vol want dit is belangrike kliënte wat hier stop. Jy's in werksklere ook, het jy kliënte baie hier kom? Ja, ek sê elke dag omtrent ek kom shop hierso. Ja, maar gaan jy 'n trolley vol koop of is dit net een of twee sakkies? Want anders moet jy verder wegstap nie. Hierdie is vir kliënte wat laanie kliënte, belangrike kliënte wat baie koop. Jy's in werksklere, jy kom teen nie net sigarette koop en nou stop jy heel voor. Hierdie is belangrike parkering. Jy kom jy sê die bloute en kak my uit. Ek kom doen omkopies elke dag Maar kyk, waar hierso. stop jy? Belangrike parkering. Hierdie is vir belangrike But kliënte. where's a board that says belangrik? Wie is 'n belangrike Dis kliënt? heel voor, meneer. Dis heel voor. Hierdie parkering is vir belangrike nie. Jy's in werksklere, jy kom net sigarette koop. Ek koop nie eens f***ing sigarette. Jy kom val my aan hier so ek kom stop hierso net. Ek die eerste keer wat ek jou sien, ek stop elke dag hierso. Nou kom vat jy Ek is my 'n aan. gereelde kliënt. Ek is 'n gereelde kyk. Ek sê mos ek's elke donderse dag uit die bloute. Ek sien jou nooit. Jy's die eerste keer wat ek jou ooit hierso sien en jy kom vat my aan. Waar's jou? Kyk, waar's jou identification? Wie die donder is jy? Piet, gaan kry jou supervisors. Kry hulle hierso. Want jy sê jy vat my aan. Ek sê elke donder, kyk 'n kamera of iets. Ek's elke donderse dag hierso. Ek koop nie so pakkies, ek rook nie sigarette nie. Ek kom kook my lunch nou hierso. Drink jy? Ek drink. Ja, ek drink. Ja, dit lyk vir my so want jy gooi 'n tyd soos 'n 7 yes, jaar look at this. I love this. This is a prank or what's going on over here? My naam is JD Heinz, daar's my kamera. Ek Ja, het 'n nuwe show. Dit is 'n kamera daar so jou. Smaak. Ja, om hier my laat bliksem die belangrike kliënt jou. Pieter Eis, ek is die finansiële bestuurder van hoofkantoor. Wat is die probleem, Rosina? Meneer wil graag sê oor die rekening, maar ek kan vanoggend mos Ja, dit is 'n B2. Meneer, ek gaan skoon vir jou. Ek het oorgeneem nou van hoofkantoor af. Julle mense het rekenings, julle betaal nie die goederes nie. Dan kom jy hierdie week betaal. Nee, maar julle hardloop baie limiete. Ek het nie jou geskiedenis gekyk en ek het 'n B6 opgesit. Dis nie myne nie. Dis nie myne nie. Nou wie se nou is Ek dit? is bestuurder op die plaas. Ja, maar dis die probleem. Julle bestuurders kom en dan wanbestuur julle die rekenings, meneer. Ek ken julle Jy tipe. maak aantekenings in myne hoekie sê ek wan bestuur die rekening. Maar ken julle tipe, meneer? Ek ken julle tipe. Ek was by 'n ander Hoe kan jy sê ek wan landmark. bestuur die rekening? Ek sê ek wat die rekening wan bestuur, die mense wat dit moet betaal wan bestuur dit mos Ja, dan. maar julle koop privaat goedjies vir die gesinne en dan word die goed nie betaal nie want dan is die eienaar die duiwel in. Nee meneer, jy praat nou goed wat glad nie waar is nie. Wat het ek gekoop vir privaat goed? Ek koop net vir 'n dikwy vir die plaas. Julle ry met smart karre rond en julle eet uit, maar julle betaal nie julle rekening nie. Ek ken julle tipe. Ek ken julle tipe op die rus dat ek het gekom. Dis hoekom ek my aanstelling gevat het. Ek gaan skoon vir jou hierso. Meneer, dit wat jy nou gesê het, gaan ek teen jou hou. Nee.
Ek gaan dit teen jou hou. Ja, asseblief. Jy kan nie vir my kom sê dat ek eet uit en ek ry met Grand karre nie. Jou houding is verkeerd. Wat se kar ry jy, meneer? Ek ry 'n ou Land Cruiser bakkie 2004, ek werk op 'n plaas. 'n Land Cruiser, weet jy dit kos daai ding? Nee, tweedehands gekoop, ek het hom opgebou. R60,000 gekos. Nie my kak praat nie, meneer, nie vroeg. Maar julle is wanbetalers. Ek gaan met jou hoofkantoor. Maar julle is wanbetalers, meneer. Maar hoe kan jy dit vir my sê? Dis nie ek nie. Wanneer laas het jy uitgeëet? Ek sê vir jou die naweek het jy gaan eet jou vet geëet daar by die huis. Julle eet julle pense vet, maar julle betaal nie julle rekenings Meneer, nie. wie is jy om dit vir my te sê? Dis Pieter Uys, die nuwe finansiële bestuurder, Luister, jy meneer. kan wees net wie jy wil. Wie is jy om vir my te sê ek eet my vet by die huis? Jy Wie is jy? Geef vir my jou besonderhede, ek wil met jou meer asseblief tog nie, ag asseblief tog, meneer. Nou nie met my kom kak praat vroegoggend nie. Jy moet nie dink ek jou gat hier kom rondgooi nie. Want jy aan jou lys so toe kom rondgooi, dis net belaglik. Dame, hy was van die begin ongeskik, hoor. Ek het met hom mooi gepraat, nê. Niks ongeskik. Jy kom aantekenings maak. Net Jy vir my sê met verstaan. wat se voertuie ry ek? Jy sê wat eet ek uit by die huis? Wat het met jou te doen? Hy sê vir my hy ry 'n smart kar en hy sal maak wat hy wil hier binne. En ek het net vir hom gesê, Wie het vir jou gesê ek ry smarker? jy het vir my gesê, meneer, jy het gesê ek lê 'n Land Rover en jou bestuurdertjie hou jou bek. Dis presies sy woorde. Hy het net so Presies gesê. nou het ek dit gesê. Hy sê net hou jou bek, ek ry 'n Land Rover. Hy sê ek ry 'n Land Rover. Hy het my hier gedruk. Net hierso op my bors so, hy het sy vinger gedruk so op my bors. Hoe sien nou het ek dit gedoen? Meneer, my naam is JD Hines, nee, jy's deel van my nuwe film. Daar's 'n kamera. Daar's nog 'n kamera. Look so really. Kyk vir my in daai lens, nê? Ja. Dan sê hy, ek is op the shoot. Kom, gee ons 'n glimlag. Ek is op the shoot. Okay, ek is op 'n shoot. Yeah. So what fuel did you order? What did you ask for? What do you want? Fuel, shell, fill up. Yeah, but what type? So we can put petrol, water, anything. I mean, you need to be clear because now you come, we make a mix and it's our fault because people like you come here, you're not giving good instructions. Are you in a bad mood? Sir, I've got problems with people like you. I've Because got problem with people like you, man. I'm your customer. what do you want, petrol or diesel? I want petrol and I ask for petrol. All right. Don't shout So at now, me. okay, I'll calm down now. But now I want you to focus. I want a manual confirmation from you because I'm Van Zyl Senior. I'm the new safety man. If I say petrol, I want you to shake your head like this or like that. Sir. What do you want? Tell you something. Yeah, just get out that we can talk. Yeah, Let me we listen. can talk. Yes. You don't talk to your customers like that. I don't give who you are. But- If you are the queen from England, you treat me as your customer, not as a piece of shit. No, I do understand. But do you want petrol or diesel? What do you I want, don't sir? want to talk to you. You can go away as far as I'm concerned. But do you want diesel or petrol, sir? Because now my attendant will make a mix because people like you come here and people like you are making me so unhappy. Don't call me people like you. But is it petrol or diesel? You are in the wrong. You are in the wrong I place. do understand, sir. Okay. Just get Please don't complain at the manager. I'm new here, sir, and I don't want to lose my job. So do you want a beer or a Coke or something? What do you drink? I don't drink anything. You look like a drinker to me in any case. I can see that. People like you, I know you're a You drinker. look like a guy that are looking for a hiding. That is No, what it looks no, that's to not me. what I want. I want... Ja. Meneer, is onnodig dat jy is Afrikaans. This is really unnecessary, want ek kan sien jy is Afrikaanse man, maar jy's nou omgekrap. Ja, en dis maar onnodig. Jy hanteer mense asof ek 'n stuk Meneer, stront is. ek het klein kindertjies, nê. En as ek my werk nou hier verloor, as my baas nou hier uitkom en hy sien hoe gooi jy tantrum soos 'n 6-jarige. Jy is die man wat begin tantrums gooi het. Jy moenie vir my kom draai en sê ek nie. Nee, dit verstaan ek. Meneer, is jy getroud want jy praat met jou vrou by die huis so, maar hierso, jy moet ook verstaan ek is in beheer Meneer. hierso. Ek gee nie of wie jy is of waar jy is of wat jy doen nie. Ek stel voor jy nou. Want jy is nou besig om vir my heeltemal die bliksem in te maak. Ek verstaan, maar kan ek vir jou 'n biertjie koop? Nee, jy Want ek kan kan vir sien my- jy's 'n jy man. kan- jy Jy kan vat vir 'n my- bietjie na jy hier, kan ek vir kan my sien. volgende- Brandewyntjie of ietsie. Meneer, kan jy vir my daar kyk daar bo? Meneer? Kyk net hierso. Meneer, my naam is JD Hines. Daar's 'n kamera uit te prank. Ek gaan vir jou donder of ek jou is of nie. Gee my 'n lekker glimlag. Wat is jou naam, meneer? Ek is 'n bliksem en dis wat ek is. Jy kan nie vir 'n goeie mens so op 'n mooi dag so kom optrap nie. Jy was span. Ek sal vir jou bymekaar maak. Jy nie dit doen met my.